dore mu mutwe wawe papa wowe ndabona bari bagiye kugusaza uhorana uburibwe budashira. Bimeze bite? Mwereze microphone hari banguka hano. Umezite muri uwo mutwe wabo ko mbona umubiri wawe satani yawangirije. No ndumva nzungera harimo ibintu biba bigira bimeze nk'ibintondagira. Guhera mu gitondo numvaga ameze nk'umuntu ntazi ukuntu meze. Ndashaka kugusengera Imana. Ukuri Imana ishimwe. Ninde wakuraritse? Mu mama. Uzamugurira akantu ni mutaho umubwira uti ndakwicaza ahantu wanyiciye umudayimoni wanjyanye mu nzu y'Imana. Haleluya! Ndabona hari umurozi wakuroze akoresheje umutsatsi wawe. Wowe ntushobora kuryama ngo usinzire. Nta kintu ushobora gukora ngo ugereho. N'akazi ndi kureba uhoramo niyo ubonye udufaranga ntumenye aho tunyuze. Ntabwo nsinzira amaze nk'imyaka 25 nasinzira. Nshobora gusinzira nk'isaha imwe nabwo ari uguhondobera na ninjoro. Kanze ngo sengera Imana nkwirukane izo mbaraga. Wa mugabo we uranyumva mugabo we? Yego ndakumva. Sorry kwita umugabo Imana irambwiye ngo uracyari umusore. Yego. Iyi byaragucanze bavuze kutazashaka. Ngiye kugusengera Imana ikubohore. Ni ukuri. Niyamara kukubohora Imana igiye kuguhereza urugo. Amen. Imana igiye kuguha umugore mu izina rya Yesu. Amen. Cyangwa ntawe urashaka umugore cyangwa ntawe ushaka? Ndamushaka. Nubwo mushaka uragerageza ariko bikanga. Kubera iki? Uracyafite imbaraga zikuziritse. Icya kabiri mbonye hari ahantu ndi kureba umutima wawe uhangayitse cyane. Aho hantu ndi kureba akantu kameze nk'akabanza gatoya. Ariko uri bwo kubwira Imana, Mana wampaye amafaranga nkubaka amakazu. Urahafite? Ndahafite. Ushaka Imana ikubakire? Ushaka Imana inyubakire makazu. Umva rero ukuntu ugiye kubona amafaranga. Hari inzira ubona amafaranga yavamo? Ni hehe arava? Amafaranga. Kakubwire ahantu amafaranga agiye kuva. Hari umubosi ugiye kugukunda. Uyu mubosi agiye kuguha ikiraka. Kandi iki kiraka nta byumweru bitatu kirashira utacinjiyemo. Mva kuntu kizaza rero. Mva kuntu kizaza nguha amakuru. Ndayibyumva nahise. Ndanezerewe. Mbonye ahantu hanini hari ikibuga ariko icyo kibuga cye kirimo indabyo. Icyo kibuga nabonaga ufashe bya bindi bakata. Nabonaga uri gukata ngo mbona wishimye bagwaye amafaranga menshi. Musanzwe ukora ibiki? Ukora ibiki? Nicyo nkora ndi umujaridiniye. Nibyo ukora? Itegura amafaranga yaje sasa. Imana ivuganye nanjye. Icyambere igiye kugukura hiyo ngwara. Icya kabiri iyi miti ndi kureba wisiga ugenda ujugunya. Ndayijugunya. Ndihari? Irahari. Dore uhora wisiga aho kukarushaho kuriba. Tuzongere kuyisiga ukundi. Mara nawe gwe no wicare hano ngiye kugusengera Imana. Marayika aragukijije. Mbega Yesu atubohore. Papa ndi kureba wowe wambaye agapira k'ubururu. Ngwino nkubwire. Yesu mukiza wanjye umvukonganya ubwo ugenderera abandi nanjye nonaha ubu tuvuga Imana inyeretse isanduku izibashinguramo yari irimo kubunga mu rugo rwawe kandi yashakaga umwana. Hari imbaraga zari zumufashe umutwe. Hari umwana ndi kureba mu rugo rwawe. Izo mbaraga zari zigiye kumufata ubwonko kandi akahita agwara ikibyimba cyo ku bwonko mukavuza bikahita birangira. Uri hariya Imana irambwiye ngo hari imbaraga z'ubugwayi zari mu rugo.
Amina. Amina. hari imbaraga z'ubugwayi tepide. Amina. hari umuntu ugwaye mu rugo ndi kureba arahari papa Umukobwa arahari. n'umukobwa Yego. agwaye iki? Arwaye ni gutya nyine. Toroma. Imana irambwe ngo waragiye kugwara ikibyimba ku bwonko mukajyana kwa muganga birangira. Kandi nawe papa tiworohewe. Bushize nari ndi kuri moto anti inkweto polisi ndiruka inyuma irambwira bati bitewe umugabo nti sawa inkweto ko tubona wazitaye hari ntabwo naramenye ko nayitaye bati dore inkweto wayitaye ari yansubira inyuma mbona inkweto nayitaye kandi ko nyambaye umva ko ni kuri tape y'ibinya bimanuka mbese ubu nambaye inkweto kucya numva ari igiti parti yose hose ni igiti. Ngiye kugusengera Imana y'umunsi uratahora imuzima. Amina. 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 Akurumva ko n'imbaraga zifata uri kuri moto uratwaye inkweto zikuvuyemo kandi zari zifunze rwose. Gahibaza nawe icara hariya ubwo ngiye kubasengera mwese ku murongo. Amina. Ubuzima bwawe tera haleluya. Haguruka. Aya maguru yawe hari ibintu byazaga bigutwika. Ujye byumva kuva uyu munsi wa none halati topelasi kadukomera Imana amashi. Amazi yuzuye ngo muyame. Amazi yuzuye. Amazi pereza yo ngaye nta kibazo. Funge aya mazi nugera mu rugo urayoga urafata ibase ushiremo andi mazi nurangiza aya mazi uraza kuyashiramo. Wabyumvise? Mu base uyoga umubiri wawe wose ntibizagaruka kundi Yesu aragukijije. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Haleluya! Genda. Bwana Yesu asifiwe. Pala kolea zatide boria. Wowe wambaye ishapure Imana ikurinze gusara. Wowe ndi kureba. Haguruka nkubwiye. Usanzwe gusenga? Haleluya. Usanzwe gusenga? Nsanzwe nsenga rimwe na rimwe. Rimwe na rimwe. Ninde wakuraritse? Ni mushiki wanjye turicaranye. Ni wakuraritse? Namutaho umujyana ahantu. Sibyo? Murakoze. Gusengera Imana cyane rwose ndabikeneye. Wari uzi ko bamaze wowe kugutanga? Barabimbwiye, ari umukozi w'Imana wabimbwiye, ndavuga ni ugusenga cyane. Ngwino nshimangire ku byo yakubwiye ngo hamakuru. Ngwino ha. Hagarara aho ngaho uvuga ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu. Kuraho igitambo bantambye. Nkuraho igitambo bantanze. Gitwikirwe n'amaraso yawe Kristo. Gitwikirwe n'amaraso ya Kristo. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Isura yanjye mwari mufite. Isura yanjye mwari mufite. Uyu munsi ndabacitse. Umunsi ndabacitse. Ninjiye mu bwiza bw'Imana. Ninjiye mu bwiza bw'Imana. Ndabohotse kuva uyu munsi. Ndabohotse kuva uyu munsi. Ifoto yanjye mwatwaye. Ifoto yanjye mwatwaye. Ndayihakanye. Ndayihakanye. Mbaye icyaremwe gisha. Mbaye icyaremwe gisha. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Muvandimwe. Amen. Umuntu wagutanze ni inshuti yawe ya hafi. Kandi ntago nari mbizi.
yagambiriye ibintu bitari byiza kuri wowe. Ami Yesu ni ukumfasha kabisa. Kuva uyu munsi Imana igukuyeho imbaraga bagushizeho. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Wari ugiye kuzajya ugenda Yego. ahantu hose uri ugategwa n'ibikoko. Byigeze bikubaho? Byambayeho, barabinyoherezaga nijoro nk'inshuro nk'eshatu zinarenze, nkumva amajwi y'ibisimba bitandukanye, ari amahene, ari ibisiga, ari za nyirabarazana, ari inyoni, ari n'abantu bavugira mu mazuru. Byambayeho rwose. Ahantu wabaga Yego. ndabona ariyo nzu babitezemo, kandi bizanwa n'umuntu wari hafi yawe. Imana irambwiye ngo igukuyeho izi mbaraga. Icya kabiri, Yego. uyu muntu yagutongereye. Reka mbabwire, abarozi burya kugira ngo bagutongere bigufate bakoresha akanwa kabo. Niyo mpamvu natwe tugusengera dukoresha akanwa tugukuraho imbaraga abarozi baba baragushizeho. Mbonye hari umuntu mwasangiraga, mbona arimo aratongera ibintu, kandi ibyo bintu yatongereye byose byahise bigufata. Rwose twarasangiraga icyo gihe, twatetse turi kunywa rikeri, nkajya mbona amagambo ari kuvuga, nanjye birantungura mu mutwe, numva sinzi ukuntu mbaye muri makeya. Nibwo byahereye icyo gihe nijoro, nkumva za nyirabarazana, nkumva ihene zihebeba, nkumva ibisiga, nkumva inyoni. Icyo gihe nkumva sinzi ukuntu mbaye. Icyo gihe hari amakuru bari bamuhaye yo kuguforomata mu bwonko, kuko isahani yaririyeho uwo munsi ndabona yarayogeje arimo kwivugiraho amagambo. Ahubwo icyo gihe dutetse tuvuga ngo duhate ibitoki, yaraje nko mu gikari ayoza isahani, yarangiza akajya amena amazi, nkabona sinzi amagambo ari kuvuga. Navuga ati ese none umuntu byagenze gute? Inshuti yanjye nakoraga amafaranga, amubwira ngo ngwino tugende nkugurire ibikiri, tujye kureba umupira buri kimwe cyose, nta magambo ari kuvuga. Yabaye iki? Nanjye mbyibazaho, narambyibazaho ijoro ryose, ndara nasinziriye. Ibishimbo ndi kureba wari ubikuye hehe uwo munsi? Ibishyimbo icyo gihe yatetse ibishyimbo bidahiye. Ubwo ngubwo mu kubirya ndabyanga. Igihe mbyanze, nkajya nkabona afashe igishyimbo araciriye nka kuri, aciriye mu muryango aho ndi bwanyure. Navuga ati uyu muntu noneho byagenze gute? Ubwo mu kurya nanjye nkajya mfite ubwoba, nkavuga ati n'ubundi nabiriye, reka ngumize njye. Igihe mvuze ngo ndabyihoreye, arantangira avuga ngo nta kuntu waba wahashye ngo ugende utariye. Nibyo byambayeho rwose. Murandaje ngusengera Imana. Murakoze. Kaduhereze Yesu icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Wena hano gukuyeho umwuka wo gusara kuva uyu munsi. Aya majwi wajyaga wumva ntuzongere kuyumva ukundi. Ndayirukanye. Ubuzima bwawe mbushize mu maboko Yesu. Umwuka wose w'abadayimoni tuzongere kugutera. Amen. Icyara aho ngaho tugiye gusenga Imana. Ni bande bumva ko bagiye gutabagwa n'Imana? Vuga ngo uyu munsi ni uwanjye. Imana igutabare mu izina. Ibiri mu mubiri wawe bisohoke mu izina. Kandi ugiye kubasengera. Ibyaha byanjye atigeze. Reba hano, mbonye uri mu murenge wari ufite idarapo. Imana irambwiye ngo igiye kuguha umugabo utazagutera kongera kwicuza ukundi. Amen. Icya kabiri, Imana iguhaye inzu yawe muri uyu mujyi wa Kigali. Hallelujah. Temala soti demai. Ngewe ndakubwiza ukuri.
ubonye mu murenge kandi ubundi mwiyerekwa. Ndagusezeranyije hari umugabo mugufi muri Bibiliya ninde wahanuraga cyane? Zakayo. Oya, hari undi wahanuraga mugufiya, umwe wahamagaye abahanuzi ba Bayali bose akabiki, yitwaga Eliya. Mbonye uwo muhanuzi muhagararanye, uwo musore gutereta yitwa nde? Yitwa Eliya. Reka twazamura haleluya. Jemata ya bokidesa senima donevol sheri ya gorga kuva uyu mwanya wa none seni bonetide maya mwatuye urugo mu izina. Yesu aragukijije. Mbega ayo mashyi tuyakomere Imana mu izina rya Yesu Kristo. Gira uwo muntu muri kubona ntabwo Imana izemera kupfana agahinda. Abazi Imana yabo bazagira gute? Nibamara gukomera bakore. Tate wowe wagwaye gutema. Avunitse itako. Ndwara igifu, ndwara n'umugongo, ndwara n'umuvuduko. Ibigufata muri ibyo bitugu ni biki wowe? Muhereza microphone. Bitugu haranja ikintu kinjyamo no mu rubavu. Kikimukira no mu rubavu, kikanje cyane nyine, kikanje n'umugongo. Umva ikintu kigenda kiguhekenya amagufa. Shiraho microphone. Hano mu bitugu kikimukira no mu rubavu. Uyu munsi Yesu agiye kukigukuraho. Amen, amen, amen. Wowe ugwaye fata hano ugwaye ngiye gusenga Imana. Alepidala onevezik. Fata kuri iyo ngwara yawe ngiye gusenga Imana. Talalobine talaves. Shopeta la kebeniva. Vuga ngo uyu munsi ngiye gukira iyi ngwara yanjye. Vuga ngo sinzongera guhora ndibwa. Guhera uyu munsi wa none Imana igiye gushira iherezo. Mu izina rya Yesu. Wangwara we uri ku buzima bwanjye. Ndagutegetse ugomba kumvaho. Ngomba gukira guhera uyu mwanya. Buri mwuka wose untera ugiye kundekura ku izina rya Yesu. Niba Imana yaravuganye nawe hagarara ku jambo yavuganye nayo, niyo yabivuze ntabwo ari umuntu. Kama Mungu aliwahi kuongea na wewe, simama kwa neno, sio binadamu aliongelea na wewe. Nanyuze mu buzima bushaririye cyane. Mimi nilipita ndani ya maisha mabaya sana, ariko nari nuzuye umwuka wera, lakini nilikuwa na Roho Mtakatifu. Nkababazwa n'isi. Dunia imenichokesha sana, ariko Imana ikambwira ngo nzakugirira neza. Lakini kwa hiyo kipindi Mungu ananiambia ati ndakutendea vizuri. Niyahuye inshuro 6 urupfu ruranyanga. Mimi nimewahi kujitundika mara 6, lakini Mungu amenisaidia. Kubera ubuzima bubi narimbayemo. Ile ilikuwa natokana na maisha ambayo nilikuwa ntabwo narebaga ejo hanjye hazaza. Mimi sikuona maisha yangu ya kesho. Umupasiteri araza. Mchungaji mmoja kekuja aranyunamisha, akanipigia, akaniambia niuname. Aravuga ngo uyu mugongo uzaheka abantu benshi. Akaniambia ati mugongo yangu itawachukua watu wengi sana. Reka nkubwire kino kintu. Acha nikuelezee. Ahantu utabona Imana niho ibihagaze kugira ngo izagutabara. Mahali haumuone Mungu, pale hapo ndipo kwenye Mungu anasimama. Ikibazo abarokore dufite. Warokore au Wakristo shida wanayo ndio hii. Nugukorera Imana tubivanga.
tunachanga maneno ya Mungu na maneno ya kidunia. uri mu nzu y'Imana kuwa kane, Leo siku ya 4 uko mu nyumba ya Mungu, kuwa gatanu ugiye mu buraya, kesho siku ya 5 uko ndani ya usherati. ufite amasezerano y'Imana, Wewe una agano na Mungu, mu gitondo ugiye mu kabari, asubuhi unaenda kwenye bar, kwenye klabu. impamvu Samusoni yapfuye Imana ikamureka nuko Kitu kilichomletea Samsoni kufariki, yamenye ibanga rye. yeye alijua kama ni mtu gani. Ngira uwo muntu muri kuvuga ngo ugomba kubika ibanga ry'Imana yakuvuze. Samsoni ametoa siri yake, ndio maana amekufa. Weka siri yako ndugu, Ugomba kwiga kubika ibanga. unapasha uige, inabidi uige kukuwa na siri. Abanzi bari hanze hano ntibifuza kubona watabara. Maadui wako ni wengi sana, hawaitike au hawezi kukubali upate uponyaji au upate msaada. Abantu benshi turi hano tugwana n'intambara z'amagambo kubera ko tutarinze ururimi rwacu. Sisi tuna vita za maneno, yani hatukuchunga kalimi yetu. Uyu munsi Yesu aze kugutabara. Yesu akushindanie leo. Mbega hari abazi ko turi bwatabarwa ngo tuvuge ngo amena. Tugiye kwinjira mu bihe bidasanzwe. Tunaingia kwa kipindi ambayo sio ya kawaida. Yosuwa 6 umurongo waho wa 2. Isaya Yosuwa 6 umurongo waho wa 2 no wa 3. Yosuwa 6 kwa mstari ya 2. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Yosuwa 6 6:2 wahageza some. Ego. Dusomeni ku rupapuro rwa 210 bivuga ngo iki? mu isezerano rishya. Biblia iratubwira iti ni Yosuwa ni ibice 6 ku murongo waho wa 2. Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabije Yeriko n'umwami wabo. Iyi cyari Imana iguhumugisha. No murongo nshaka gusa. Bwira umuntu muri ko ngo Imana ikugabije Yeriko. Ambia mwenjako ati Mungu amekupokeza Yeriko. Yosuwa yaragwanye. Yosuwa amepigana vita. Ariko agwana afite amasezerano y'Imana. Nini alipigana? Alikuwa na haja. Ndagira mvugane nawe uyu munsi. Napenda nikuongeleshe ndugu. Imana igiye kukugabiza umwanzi wawe. Mungu anaenda kupatia maadui wako. Amasezerano ya uyu munsi agomba guhaguruka. Ahadi zako zote zinaenda. Aratangira urugendo uyu munsi. Mungu anaanza safari leo. Amasezerano yawe yajyanye igihe kinini. Ahadi zako unaenda zipata leo. Uyu mwanya tugiye kuhagurutsa. Wakati tunaenda usimamisha. Agomba gutangira urugendo. Mungu anaanza safari. Amasezerano akaza ku buzima bwawe. Ahadi ikuje kwako. Vuga ngo amasezerano yanjye niyongera haguruke. Ahadi isimamishe Mungu. Buri muntu wese witambitse mu mugisha wawe. Kila mtu ambaye anasimama ndani ya maisha yako. Uyu munsi agomba kuwusohokamo. Leo inabidi atoke ndani ya maisha yako. Nta mpamvu yo guhorurira. Hakuna sababu ya kilio au ya machozi. Kandi ufite amasezerano y'Imana. Na kitu wewe una ahadi na Mungu. Imana ivugana na Yosuwa. Mungu akamwambia Yosuwa. Iramubwira ngo nkugabije Yeriko. Ikamwambia ati mimi nakupokeza Yeriko. Wasenze igihe kinini. Umeomba siku nyingi. Abantu barahagarara. Watu wakesimama. Iyo Mana ikumariye iki? Wakasema Mungu wako ana mafaa gani? Itagukura muri ubwo bukode. Ambaye hakutoshe ndani ya nyumba kukodesha. Iyo Mana ikumariye iki? Ule Mungu ana mafaa gani? Itagohereza ngo twite nk'abandi. Mungu wako hafai kwani hauna mtoto. Yosuwa ni maragwana. Yosuwa anapigana. Ageze Yeriko. Wakati alifika Yeriko, yahasanze ibikuta binini. Amekuta kuna vibambasi ya kubwa sana. Bafata icyemezo bazenguruka Yeriko kare. Wakekamata mpango ya kuzunguruka Yeriko. Ndakwibutsa ko iyo uri murazenguruka Yeriko ntabwo ubona ziriduka. Napenda mimi nikukumbushe kama wakati unazunguruka Yeriko hautambue kama zinabomoka. Yeriko iriduka ku munsi wa 7. Yeriko inabomoka kwa siku ya 7. Hari igihe usenga Imana igaceceka. Kuna wakati unaomba Mungu ananyamaza. Ugahura n'intambara Imana igaceceka. Unakutana na vita Mungu ananyamaza. Abarozi bakuroga wasenga Imana igaceceka. Wanakuroga Mungu ananyamaza. Ariko ku munsi wa 7 kwa siku ya 7 hari igitondo Imana igiye kugaragaza ko wasenze.
wasenze. Mungu anaenda tenda. Hari igitondo Imana igiye kubigaragaza. Asubuhi Mungu anaenda badilisha maisha. Hari ikintu nkundira Imana. Kuna kitu ambacho namshukuru Mungu. Usengera aho batayireba. Unaombea mahali hawaone. Yagutabara ikagutabarira aho bakureba. Wakati nenda kusaidia Mungu anakufungula wakati watu wanajaa. Utangira batabyemera. Unaanzaka na wahakubali. Bikazarangira bemeye ko ariyo wasenze. Inaishi wanaenda tambua kama ni Mungu ambaye uliomba. Niba ari ikintu Imana igiye gukora. Kama kuna kitu Mungu anaenda tenda. Iragukorera igitangaza kimwe. Mungu anaenda kutendea miujiza. Kimenyesha abantu ko ariyo yavuganye nawe. Wajulishe watu kama ndiye ameongea na wewe. Bina lako tenamos. Imani gukorera igitangaza. Mungu akutendee miujiza leo. Abantu bamenye ko wasenze Imana itari bayani. Watu watambue kama wewe umemwomba Mungu sio bayani. Abantu bagufashe ijambo bashaka. Watu wamechukua muda kukuongelea bitewe n'ubutayu uhagazemo. Kupitia ile desert ambayo umepitia. Uyu munsi urabusohokamo. Leo unatoka kwenye desert. Mani guhumugisha. Mungu akubariki. Zerubabeli yarasenze. Zerubabeli ameomba. Arasenga. Akeomba. Ariko imbere yake akaba umusozi. Lakini mbele yake kulikuwa kilima. Zerubabeli afata ibihe. Zerubabeli akachukua muda. Umusozi uranga umubera umusozi. Akepata kilima mbele yake. Hari igihe ufata ibihe usengera ikigeragezo. Kuna wakati unaopata wakati unachukua muda kuomba. Ikigeragezo ugasanga kiracyahari. Jaribu ingali pale. Zerubabeli arasenga. Zerubabeli akeomba. Imana iramwitegereza. Mungu akamtazama. Haleluya. Iraza kuri Zerubabeli. Mungu ikikuja kwenye Zerubabeli. Ibwira Zerubabeli. Ikimwambia Zerubabeli. Zerubabeli we. Zerubabeli we. Wewe egera iruhande. Wewe sogea pembeni. Vugane n'izo ntambara. Niongee na hizo vita. Impamvu Imana yakurekeye muri izo ntambara. Shida ni kwani wewe Mungu, kwani shida ambayo Mungu amekuacha urakigwanirira, niyo mpamvu yakuretse. wewe unapigana binafsi. Uyu munsi umanika amaboko. Leo napenda unyoshe mikono. Ubwire Imana ngo ngewe ndananiwe. Umwambie Mungu nimechoka. Imana iraza kuvugana n'uwo musozi wawe. Mungu ataongea na kilima yenye mbele inapatikana mbele yako. Imana ivugana n'umusozi wa Zerubabeli. Mungu akezungumzia Zerubabeli. Nibase umusozi. Mungu akezungumzia ikilima. Irawubwira ngo wa musozi we wiyitike imbere ya Zerubabeli. Kilima. Hari igihe Imana igiye kuzibaza icyo kibazo cyawe. Kuna saa inatimia Mungu akuje kuuliza ile shida yako. Bene data reka mbabwire. Acha niwaelezee ndugu. Ntuzakore ikosa. Usifanye kosa byo kugira ngo Imana igutabarire kure yaho wababariye. Usifanye kosa Mungu akujibie mbali na wale ambao wamekudharau. Byo bwira Imana igutabarire hafi yaho wababariye. Ukuna mwambia Mungu akusaidie au akujibie karibu ya wale waliokudharau. Ikintu Imana igukeneye huyu munsi. Mungu anachohitaji kwa maisha yako ni ukumanika amaboko. Wewe ni kunyosha mikono yako. Ukayibwira ngo ngewe maze kunanirwa. Unamwambia Mungu nimechoka. Gahagurutsa umugambi wayo kuri wowe. Mungu anasimamisha mpango yake kwa ajili ya maisha yako. Hamagara umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Sema mpango ya Mungu kwa maisha yangu. Umugisha wawe wose. Mibaraka yako yote. Aho uherereye. Mahali inapopatikana. Turahamagaye mu izina rya Yesu. Tunaita katika jina la Yesu. Ikirere cyawe abadayimoni baziritse. Anga ambazo zinafungiwa. Turagifunguje mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Umugambi wose abadayimoni bagufiteho. Kila mipango ya ibilisi tutesheje agaciro uyu munsi. tunaibomoa katika jina la Yesu.